Anginibingelele nalamhla ekuseni bathandekayo egameni laJesu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asiphe kuphila nanamuhla, because kuphila sipho lesikhulu lesivela kuNkulunkulu lesingasibhadareli imali, kepha uyasipha uNkulunkulu. Ngifisa ke ukuthi namhla ekuseni sikhulume ngendzaba lengidawuthi isematheni kulamalanga, indzaba yekuvuka kwaJesu Ekufeni. Ndawufisa ke sikhulume ngalawo mandla ke ngemandla ekuvuka kwaJesu Ekufeni. Sicala ke kufunza livi lenkosi encwadzini yabasePhilippi, sahluko sika 3 sifunza khona kusukela kuverse 7 kuya kuverse 10. Sitawufunza siyawati ukuthi verse 10 ngiyena lo ingcikithi yethu kulomnyaka. Kepha ke sifunze ke kusukela kuverse 7 kuya kuverse 10 basePhilippi sahluko sika 3. KwaBasePhilippi sahluko sika 3 verse 7 kuya kuverse 10. Kanzi ke lokho lokwakuyinzuzo kimi ngakushaya lide ngenxa yaKristu. Yebo konke ngikushaya lide ngebukhulu bekumati Kristu Jesu inkosi yami. Lengilahlekelwe ngiko konke ngenxa yakhe. Ngikushaya tibi kuze ngizuze Kristu. Ngitfolakale kuye ngitwe ngisho nalokuncane kulunga lokukwami lokutfolakala ngekwenta lokufunwa ngumtsetfo. Kepha ngifuna kutfolakala nginekulunga lokuya ngekukholwa nguKristu. Ngisho kulunga lokutfolakala kuNkulunkulu ngekukholwa. Lengikufunako ukuthi ngimati yena nemandla ekuvuka kwakhe nekuhlanganyela etinhluphekweni takhe ngimfute ngekufa kwakhe. Amen. Lakami ngifisa kufunza verse 10. Verse 10 lakami uthi, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Jobangshito leli verse noma lama verse siwafundzako ngema verse la akhulunywa nguPaula, akhulume kulabazalwane basePhilippi, khuluma sifiso sakhe nenhlitiyo yakhe nemthandazo wakhe yekuthi ngize ngimati Kristu, ngifunyanwe ngikuye Kristu, uthi ke ngikhona nekwati emandla ekuvuka kwakhe kulabafile. Njengoba sengishito ke sitawukhuluma ngalamandla ekuvuka kwaJesu kulabafile, because kuvuka kwaJesu kulabafile kwaba nemandla latsite noma kwaba nemandla lasebentako. Siyakwati ukuthi kuvuka kwaJesu kwaba ngumcophamlandvo ekuphileni kweluntfu, mhlambe lesitawubona sisachubeka. Fisa ke ukuthi sicale ngekufunza emavi lashiwo nguye Jesu encwadzini yaLuka sahluko sika 9 liverse lika 22. Luka sahluko sika 9 liverse lika 22. Luka 9 verse 22. Wachubeka wathi, indvodzana yemuntu ifanele kuhlupheka kakhulu, ilahlwe tibonza tenkolo nebapristi labakhulu nebafundzisi bemtsetfo, iyawubulawa ivuswe ekufeni ngelilanga lesitsatfu. Kuluma Jesu lapha uthi indvodzana yemuntu imelwe ukuthi benekuhlupheka lokhulu, ilahlwe bantfu betenkolo, ilahlwe bapristi labakhulu, uthi itawuze bose iyafa bose iyavuka ngelisuku lwesithathu. So indzaba yekuvuka kwaJesu uyayikhuluma naye Jesu ukuthi utawufika lapho afa khona bose uyakhona ke kuvuka. Mhlambe ke ngeke sinake ke kangako lokho namhlanje uma sengishito, but ngifuna siboke lamandla ekuvuka kwaJesu kulabafile. Lamandla lasebenta ekuvuseni Jesu kulabafile, siyawati ukuthi kwasebenta emandla aNkulunkulu. So ngifuna ke sibuke
timbao noma tintfo letitsite letentiwa noma lesitibona kulamandla lesikhuluma ngawo. Kwekucala ngithi lamandla lawa ngemandla ekwekuthi kuthethelelwe tono. Ngebandla ekwekuthi kuthethelelwe tono. Siyakwati kwekuthi lokwangena sono ensimini yase-Eden. Umuntu waba nebutha lobakhekako phakathi kwemuntu naNkulunkulu. Umuntu wabalekelana wakhweshelana naNkulunkulu. Elokwabanga logo sono. Ngithi ke lamandla lavusa Jesu ekufeni. Lamandla lesikhuluma ngawo ukuthi Jesu wavuka ngawo. Ngithi kwekucala lamandla lawo athethelela kona. Uyabona sono siyinkinga emhlabeni. Sono siyinkinga kumuntu. Sono simentisa into umuntu langafuni kuyenda. Sono umuntu uyafuna ukuthi ngathi uyasiyekela. Kepha atikhanze ate lamandla ekusiyekela lesono. Atikhanze ukuthi noma angasiyekela namuhla mhlambe kusasa atikhanze sabuyele kuso. Noma uyatiyekela mhlambe liviki kepha phinza atikhanze sabuyele kuso because lamandla esono ambambile. But ngithi kuvuka kwaJesu ekufeni kwaletha kwekuthi sesingaxolelwa sono ligama lenkosi malibonga. Mfisa sifunze ke incwadi yabaseRoma sahluko sika 4 sifunze khona liverse lika 25. BaseRoma sahluko sika 4 liverse lika 25. Wanikelwa ukuthi afe ngenxa yetiphambo kwetetfu. Wavuswa khona atewusenta semukeleke kuNkulunkulu ukuthi silungile. Amen. Wavuswa khona atawusenda ukuthi semukeleke kuNkulunkulu ukuthi silungile. Lela kami lesilumbi lithi who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Wavuswa kwekuthi silungisiswe sibe ngilabalungile sibe justified. I-justification isho kwekuthi ngentiwa sengathi angizange ngikwende kona. Noma bengiphila esonweni noma bengingasenda sono kepha uNkulunkulu uyangilungisisa. uNkulunkulu ungenta ukuthi ngilunge sengathi angizange ngakwenda kona. Mhlambe siqhubeke kena lencwadi yabaseRoma kuliswana sahluko sika 4 sifunze verse 20 sifunze verse 25 ake sifunze na 26. uNkulunkulu wamnikelela ukuthi abe inhlawulo ngengadi yakhe. Lenhlawulo ke yemukeleka ngekukholwa. Ngalendlela uNkulunkulu sewubonakalise kulunga kwakhe ngekuthi ngaJesu ahlawulele tono letatentiwa kadzeni uNkulunkulu angakadehluleli. Siyabonga. NgaJesu uNkulunkulu sobonakalise kulunga kwakhe ngekuthi kube nekuthethelelwa kwetono. Ngithi ke lamandla ekuvuka kwaJesu ekufeni enda kwekuthi tithethelelwe tono. Lamandla ekuvuka kwaJesu ekufeni enda kwekuthi umuntu labe ende tono kusasa abonakale amsulwa sengathi akazange akwenda kona. Sengishilo uma sikhuluma ngekuba justified sikhuluma ngekulungisiswa. Ulungisiswe as if you never sinned before. uNkulunkulu losezulwini, uNkulunkulu lolijaji lelikhulu, lejaji lasezulwini lejaji lasemhlabeni. Athi uma kubuka athi lona ulunge sengathi akazange akwende kona. Lokho kwentiwa ngemandla ekuvuka kwaJesu ekufeni. Lamandla ekuvuka kwaJesu ekufeni enda ukuthi lendzaba yekucetwa, lendzaba yekuhlantwa, lendzaba yekuthethelelwa kwetono yenteke ibe possible because wavuka Jesu.
lana sifunde khona lethi lokuvuka kwakhe kwenda kwekuthi sikhone kwekuthi sibe justified, sikhone kulungisisiswa phambi kwaNkulunkulu. Ngithi mlaleli namhla egameni laJesu, ngekuvuka kwaJesu ekufeni, noma uphila esonweni namuhla, uma umamukela lo Jesu utawendiwa sengathi awuzange wona. Incwadi ngisho yabaseKorinte besibili sahluko 5 verse 17 uthi kanjalo uma umuntu akuKristu usidalwa lesisha, lithi kwakuqala kwendlulile bheka sekuvele lokusha. Lo muntu uba sidalwa lesisha lokusho ngale indlela wentiwa abemusha ngoba asangene kuJesu. Ngithi emandla ekuvuka kwaJesu ekufeni enda kuthethelelwa kwesono kube indzaba sibili. Ngathi eMahebheru isitshela ukuthi sono siyathandzela kangaka, sono siyamnamathela umuntu, sono siyamtungeletela umuntu, sono sena umuntu athi khanze alapha phakathi kwaso afuna kuphuma, kepha sekude indlela ekuphuma, kepha ngisilamandla ekuvuka kwaJesu ekufeni athi lo mvumako yena uyathethelelwa esonweni. Lo mvumako yena uyaqolelwa esonweni. Sengingasho incwadi eMahebheru ngisho yabaseRoma isitshela kwekuthi lobhala eMahebheru sahluko 7 ngisho baseRoma sahluko 7 uthi mina umuntu wekona ngibalo ngikhulula lo mtimba wekona. Uthi lokuhle lengifuna kukwenda angikhoni kukwenda, kepha lokubi lengafuni kukwenda ngitikhanza ngenda kona. Uthi uma sentikhanza ngenda lokubi akusesimi lo wenda lokho, kepha sono lesiphila phakathi kwami. Because sono sentisa umuntu langakufuni, sono sentisa umuntu lathi angisafuni kwenda nako, angisafuni ngoba wonke umuntu kude umuntu lofuna kwenda lokubi emhlabeni, wonke umuntu ufuna kwenda kahle, kepha lamandla ekuthi ende kahle akekho kumuntu, kepha makabongwe uNkulunkulu kwekuthi akhona kuJesu. Ligama lenkosi malibonga. Mhlamba ke silifunde leli verse kubaseRoma 7 kubo verse 16 nabo verse 17 lebengikhuluma ngayo ukuthi umuntu lokubi lafuna kungakwendi uthi khanza kwenda, kepha lokuhle lafuna kukwenda athi khanza ngakhone kukwenda. Ake sifunze sive ukuthi uthini lo mbhalo. baseRoma chapter 7 verse 16. Nangabe ke ngikwenta lokhu lengingakuthanzi kukwenta, ngiyawuvumela umthetho ukuthi kimi lona lo wenta lokho kodwa sono lesihlala kimi. Ngobe ngiyati ukuthi kude lokulungile lokuhlala kimi ngisho emtimbeni wami, noma sifiso sikhona kimi sekwenta lokulungile kodwa ngide emandla ekukwenta. So the last verse kuleso sahluko. Akabongwe uNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu, ngoba ke mina ngekwami ngikhonta umthetho waNkulunkulu ngengqondo yami, kodwa ngekwemvelo yami ngikhonta umthetho wesono. Amen. Nangilombhalo uthi lokuhle lengifuna kuwenda ngikhona, lokubi lengingafuni kukwenda ngiyakwenda. But ngithanda leli verse legcina lelithi kepha makabongwe uNkulunkulu lokuthi ngenxa kaJesu sengiyakhona kwenda lokuhle lengifuna kukwenda ngoba Jesu asangenda ngikhona kwena. So ngithi lamandla ekuvuka kwaJesu ekufeni enda kwekuthi umuntu athethelelwe kona, umuntu athethelelwe emacala akhe. iBhayibheli lisitshela kwekuthi encwadini yaIsaya lithi emehlo kaNkulunkulu akafiphali ukuthi abone, tindlebe takhe atimatima sithi ngeva, athi kepha kona kwethu kubusithile buso baNkulunkulu, kona kwethu
kwenda ukuthi lobuso baNkulunkulu singakhona kubonana nabo kepha ke makabongwe uNkulunkulu ngekuvusa Jesu kulabafile. He was raised for our justification. Wavuselwa ukuthi semukeleke uNkulunkulu. Ngithi namuhla nawe ungamukeleka phambi kaNkulunkulu, nawe ungaxolelwa uNkulunkulu ngemandla ekuvuka kwaJesu kulabafile. Igama lenkosi malibongwe. Kwesibili ngifuna sibone kwesibili okwentiwa ngilamandla. Ngithi asifunde incwadi Ephesians. Ephesians chapter 4 verse 24. Sibona kwesibili kwentiwa ngilamandla ekuvuka kwaJesu ekufeni. Embathani umuntu lomusha lo adalwa wafuta uNkulunkulu ngekulunga nangebungcwele beliqiniso. Amen. Yembathani umuntu lomusha lo afuta uNkulunkulu ngebungcwele nangeliqiniso. In other words, ngithi kwesibili lapha lokwentiwa ngilamandla ekuvuka kwaJesu kulabafile kwenda kwekuthi sincobeke sono is the power to conquer sin. Ekuqaleni ngithe is the power to have sins forgiven. And number 2, I say is the power to conquer sin. Kusehlula sono. Ebathandekayo, yinye into lehlula sono ngemandla aJesu. Yinye into lekhona kwehlula noma kuncoba kona lokuphakathi kwemuntu ngemandla aJesu. Lamandla aJesu enda kwekuthi sincobeke sono lele sigcilata abantu, lele sentisa abantu labangafuni kukwenda, lele senta umuntu athi khanze aphila esonweni, athi khanze asebenta kepha ngaboni usebenta ifiphelela lapha imali yakhe because icedwa tindvo letingamsiti indzawo. But ngithi lamandla ekuvuka kaJesu ekufeni enda sincobeke sono. Umuntu loncoba sono longakhona kuncoba sono ngilokholwa ngiJesu. Ngifisa sifunde nalverse incwadi ecala yaJohane sahluko sika 5 sifunde khona leverse lika 4. Ecala yaJohane sahluko 5 leverse lika 4. Wonke umuntu lotelwe nguNkulunkulu uyalincoba live. Kuncoba lesincoba ngako live kukholwa kwethu. Amen. Wonke lotelwe uNkulunkulu uyalincoba live. Kuncoba lesincoba ngako kukholwa kwethu. Ngithi lamandla ekuvuka kwaJesu ekufeni enda kwekuthi sincobeke sono. Ukhona umuntu lothi mina ngeke ngikhona, angikhona ukuphila ngingakwendi kona. Angikhona ukuphila ngingakathi khanze sekende into lebheke eceleni. Mhlambe lomnyaka esethukile, lomnyaka sebile, lomnyaka sende yonke into longakuyicabanga lebheke eceleni. Athi angifuna ngisafuni nami kukwenda. Kepha ngikhanza sekikwenda. Ngithi ke live la uNkulunkulu lithi kukholwa kwethu lokuncoba live. Kukholwa kwethu, kukholwa nguJesu lesikhona kuncoba ngako. Siyakhona kuncoba sono lesesigcilate umhlaba ngoba sikholwa nguJesu. Siyakhona kusincoba sono, siphile ngetulu kwesono, siphile sikhona sono, kepha singasibusi leni kunemandla lasebenza kithi. Mntwana kaNkulunkulu, ngithi impilo yakho idzinga lamandla. Impilo yakho idzinga kungena kulamandla. Itawuthi ngangena kulamandla, lamandla bose ayasebenza la kuwe. Paula umabhalela baseGalatia sahluko 2 verse 20 uthi akusesimi lophilako kepha ngiChrist lophila kimi. Mhlaba ke sifunde le verse baseGalatia sahluko 2 verse 20 seveke ukuthi lithini live la uNkulunkulu lapho. BaseGalatia chapter 2 verse 20.
Ngakho ke mine angisaphili kodwa nguKristu lophila kimi. Nalempilo lengiyiphilako kulomtimba ngiyiphila ngekukholwa indvodzana yaNkulunkulu lengayitsanza leyangitsanza yatinikela yona mathupha esikhundleni sami. Siyabonga. Uthi Paula lapha akusesimi lophilako. Kepha nalempilo lengiyiphilako sengiphila ngekukholwa egameni noma egameni laJesu. In other words, lelo bengiphila itolo angisakuphili namuhla. Yini ungasakuphili namhla ukhona lo sangiphilela lempilo. Elolo saphila la kimi nguJesu. Kwakule ngoba la ihlatshelwa layithi usimanga Jesu lophila kimi. Uyisimanga Jesu lophila kimi. Yini abesimanga ngilothi ungenta ngikhone kuphila ngetulu kwesono. Ungenta ngikhone kusinqoba sono. Lamandla akhe, lamandla laphila la kimi angenta ngikhone kuphila ngetulu kwesono. Ake sifunde sive ukuthi uNkulunkulu noma Jesu uthini encwadini yaJohane. John esahluko sika 16 livesi lika 33. Sive ukuthi uthini Jesu matshela abafundi bakhe angakahambe emhlabeni. Johane 16 livesi lika 33. Johane 16 verse 33. Senginitshele lokhu ukuze nitewuba nekuthula kimi. Eveni niyawhlupheka nibe lusizi. Kodwa manini sibinzi ngobe mine ngilincobile live. I like that. Kepha manini sibinzi ngoba mine ngilincobile live. In other words, noma kuvelana empilweni lokunqoba Jesu lanqobe ngako. Lokunqoba Jesu lehlule ngako konke lokukhona emhlabeni. Nathi siyawunqoba ngako. Hallelujah. Encwadini yabase eMahebheru sahluko sika 2 livesi lika 14 lithi njengalokhu bantwana bahlanganyela ingadi nenyama naye wahlanganyela lokho. Verse 15 athi kuze kwekuthi ngekufa kwakhe amehlule labe nemandla ekufa lekwakungisathana. Abakhulule bonke labathe ekuphileni kwabo bahamba banqotshwa kona. Jesu unemandla ekunqoba sono. Lamandla lavuka ngawo, lamandla laphila ngawo namuhla asenda nathi sikunqobe kona. Nithi ungayiphila impilo yekungakwendi kona because unemandla. Lamandla kaveli kuwe, lamandla kaveli esonweni lakho, lamandla kaveli noma nganguphi, kepha lamandla avela kuJesu lofanele ukuthi aphile kuwe. Avela kuJesu lekufanele ukuthi lempilo yakho kibe impilo lekhombisa yena, kube impilo leseyiphethwe ngilamandla, kube impilo lesekulamandla. Hallelujah. Ngithanda lokho ukuthi Jesu uphila phakathi kwethu, nathi siphakathi kwakhe Jesu. Siyaphilelana nalo Jesu. Ngakho ke lokutawuta kimi njengemntwana waNkulunkulu. Paul mabhala uthi kuphila kwethu sekufihliwe na Christ kuNkulunkulu. In other words, lokuphila kwethu kungenela kuJesu. Kwathi kungangena kuJesu, wesuka Jesu wayongena kuNkulunkulu, wabale phakathi kuNkulunkulu. So lamandla ebuNkulunkulu salapha phakathi kwethu, siphila le phakathi kwawo ngoba uNkulunkulu unemandla. Ngithi ke lamandla lawa ayakunqoba kona, lamandla lawa ayasinqoba sono. Impilo yekukholwa kuJesu impilo yekunqoba kona. Impilo yekukholwa kuJesu impilo ekhamba ngetulu kwesono, uyisikhone kusinqoba unganqotshwa sono. Khona abantu lasebangema victims esono, ema victims ekona. Sengishito basenda noma bangasafuni sono, kepha ngithi namuhla
ukhona akhona lamandla aJesu lavuka ngawo ekufeni. Lamandla aJesu athi ngidawukhona kuphila ngetulu kwekona, ngidawukhona kuphila ningasasendi isono ngoba Jesu uphila phakathi kwami. eBhayibhelini sifunda ngebantu lefika kubo Jesu, efika lamandla one lesifunda ngayo ngumfati waseSamaria. iBhayibheli sitshela ukuthi abe nemashende lasithupha labemlandzela, kepha wanela kuhlangana na Jesu, wathi Jesu nginiketa lamanti lengathi ngawanatha ngaphinze ngome. Wamnathisa Jesu. leBhayibheli lithi lo make lona kwathi emva kwaloko wase ugijima neLisamaria lonke, wathi buyani nitawubona nangi lo sangitshele konke. Awuyona make watiwa ngeqoshana nemadvodza, sekwente njani, sawushintshwe yini? Sekunemandla laphila phakathi kwami, sekunemandla langene kimi. Lesono lebe singijimisa ngifuna emadvodza ebantfu, sengiyakhona kusinqoba namuhla ngoba kunemandla aJesu laphila phakathi kwami. Ligama lenkosi malibonga. Lenye indvodza lisifunda ngayo eBhayibhelini nguZakhewu. iBhayibheli siZakhewu kwakuye abe umthelisi, abenjinge ngekuthi abedoda abantu uma abathelisi, because nanamuhla kunebantu lababonakala abanjikile kepha banjike ngekudoja labanye bantu, banjike ngekweba, labanye bebela hulumende, labanye bebela tinkaphani. iBhayibheli lithi Jesu wathi umatawenga kule ndzawo Zakhewu wagijima wakhwela etule esihlahleni, athi ngoba ngumfishane ngeke ngikhole kumbona lo Jesu, angike lapha esihlahleni ngidambona. leBhayibheli lithi wathi uma efika Jesu phansi kwalesihlahla wabuka etulu, wathi Zakhewu yehla ngoba namuhla ufuna ngiyongena endlini ngakho. Wehla Zakhewu, wabamba na Jesu wangena endlini. Wathi uma bangena endlini, leBhayibheli lithi wasukuma Zakhewu, wathi lebe ngibebela ngidakubuyisela sekuphindwe kabili. Kwente njani eZakhewu? Sekunemandla laphila phakathi kwami. Amandla labetha ngebe namuhla sekunemandla lathi angibuyisele emuva. Ngithi emandla aJesu lekuvuka kulabafile akwenda uphile ngetulu kwekona, akwenda usincobe sono, nawe ungasincoba sono ngalamandla ekuvuka kwaJesu kulabafile. Uyaphila Jesu. Ubabonakala encwadzini yesambulo, abonakala kuJohane, uthi bheka bengingilofile kepha namhla sengiyaphila, esandleni sami kunesihluthulelo sekufa nesehades. Buka manje sengiphila kuze phakade. Lokuphila kwaJesu kusho ukuthi ungasincoba kona, ungaphila ngetulu kwekona. Ligama lenkosi malibonga. So namhla ke sikhuluma etimbili, sithe lamandla aJesu enda ukuthi sithethelelwe sono, ukhona kuthethelelwa kona lobe kwendile ngetulu. Kwesibili sithi lamandla aJesu enda ukuthi ukhone kusincoba sono, lamandla esono uyakhona kwancoba ungaphile konene, because kunebantu labathi noma basesonweni kepha babe baphila ekonene, kepha emandla ekuvuka kwaJesu enda ukhone kuphila ngetulu kwesono. Sasifike ekugcineni ngithi ake uhlole impilo yakho. 1, tithethelelwe intono takho. 2, uyaphila ngetulu kwekona noma utikhanza sophila ekonene. Uma utikhanza usekonene, ngithi akhona emandla aJesu lamvusa kulabafile. Ukalungisisiswa nawe namhla, wendiwe sengathi awuzange wakwenda kona. Uma nje ungamvuma Jesu ngena empilweni yami, uhlale kanye nami, nami ngihlale kanye nawe. Cela sivale amehlo sitawuthandaza. Baba ngcwele, siyalibonga livi lakho, siyathandazana namhla Nkosi ekuseni, sendele umusa nangumlaleli Nkosi aselivile livi lakho. Yathandaza Nkosi asenda sinqumo livi lakho Nkosi lithi lota kuwe awumlahleli ngaphandle. Sibonga kwemukeleka kwakhe enyalo embusweni wakho. Nikete leso siqiniseko uNkulunkulu, asende lo umthandazo phakathi kwakhe. Bose uyambamba ngemandla akho, umncobele konke kona, aphile ngetulu kwekona egameni laJesu Kristu. Amen.